evangeli lo Jesu osegqokisiwe. Sizalalela lo Jesu wabethelwe njalo. Awu amen bazalwane. Elakudala bazalwane elisimali buka belibuka bekubona ngathi usele emuva ngesyllabus kanti uhamba nayo. Jesu uthanda sihamba nalelo vangeli. Lele lasikhululayo. Siyalibona lele lithatha abantu bengakhululekile lihambe nabo bengakhulu. Sihamba nalele likhulula umuntu. Awu amen bazalwane. Likhona ivangeli ovela ulithole nje ungakhululekile uhamba ungakhululiwe ukhamba ukuthi ungakakhululeka utshalwe ngeRanger kuthiwa ayisiki ngibona iRanger ngibona iRange Rover ngibona yalibona lelo vangeli asihamba nalo ilele liqala likhulula umuntu. Awukwazi ukukhamba usumuka imoto ubikade ikuphi sonke lesi sikhathi. Kade abantu begcuma ukuphuka ihlalo begcuma mahhala. Sihamba nevangeli lenze njani bazalwane? Siza tshela khona ngathanda sizakale kade wakho lenkinga yakho uthathe wakho ungakasizakala. Datho uma ufunda iBhayibheli encwadini yamaRoma lithi iBhayibheli encwadini yabaseRoma ngokuba umuntu ukholwa ngenhliziyo kube ukulunga kube yini bazalwane ngoba izwi likaNkulunkulu malifika kumuntu liyamlungisa kuqala. Lenza njani bazalwane? Yingakho singeke isigebengu ngathi isigebengu esindisiwe. Ngoba izwi likaNkulunkulu phela usungasindisa ukusawuchakide nje mawuse isigebengu usungakaze nje uyitholele wona. Lithi iBhayibheli ngokuba umuntu ukholwa ngenhliziyo kube kulunga ngomlomo uyavuma bese kuba yini bazalwane? Bese kuba kusindiswa.